Fesca má thola duine rinne de seo, Tá mí ag a Cholaisde Ghàidhlig an Alba Nuadh. Agus bí mé dèanamh Turas bech ar feadh a champuis a Cholaisde Ghàidhlig fesca an dú. Seo an seo mar acamsa, seo mar beg lepi mór. Tá tai bech agam sa seo. Tai bech, fras, toilet, rúta gan masin. Seo a choradó. Bhí cóig duine a fudach an sa choradó hain, agus duine eile a molach. Seo an seo ma suúie. Thar a bheile thula duine na thuúie níos. Agus ha kitchen bech agin. Díreach fridge agus microwave. Stú práthadaich, dráideach. Mesa na hasin ar a gáis fan a kitchen eile. Agus seo an siomar nia. Tá an inneal nia agus chasada gemach greedy. Like, ha féimech $8 a son ma éideach a nia. Charome Colaisde lei sin. Is da a níis, ha bí a fudach an Dhuibh College. Ha Dhuibh College chuireat an aim bhí College ar an tai scas maiste tarmeit me College a chai a Cholaisde Ghàidhlig. Hánig ag Australia rá a gachi Australia son Cholaisde Ghàidhlig. Ach sé bech an echrí Australia nach a hawn sin, ha mi Colaisde a bhí a fudach an Dhuibh College, or sé echrí Australia nach a hawn. Okay. Ha tai eile ann, tain an Gael, channeal mi ar bhí isteach an sin. Bhí sin regafel bíag an seo san talamh chonig. Ha brepad ar an ann an dú agus ha mi is maich ag bíad san talamh chonig. Fé mi sin lorug tronaniach. Like díreach burst as on bhí a gíche. Jacéadan, bí céilian an cebh seo, sin na brepad ar an inis. Ach bí céilian an fesca jacéadan. Ha deach mi is $10 an es an dolas deach agus channeal ar agad agam. Seo an talamh mhór, sé tai tasci a hawn an talamh mhór. Channeal mi ar dolas deach san talamh mhór a chuir stiad go bhfuil taobh sin go spách an an ann. Trí bratach ann, dá bratach Canadach a sin bratach Alba Nuadh. Ha bratach na Gael san bí annach channeal i ar a cré, agus seo fíl uafasach mór. An fach is a fríomh fíl chomór a sin, chanach an na meise. Sé garach bech go hawn. Agus seo an tai céili. Sé bí sin an sa tai céili, gachmating, jalúing, go diardain. Bí sin a déanamh a clásach in a sin. Bí sin a déanamh Gaelic ag bhaile. Sé seolsa dhéansa í bogaidh. Ag glúiste. Anyway, ha tai céili colachrí tai ceart, like, ha seo ma suúisteach, seo ma lepi, kitchen, tai bech. Ha ar son a bhí teigis na Gaelic an an áte colachrí tai.
a seo haiad a géirí go mór a bhí a churing a Gàidhlig san teithin na daine. So bí a teigis cholach rís a bhí ann san tá hain. A brepaidir an ann aniu, ar a thuis mi. A cha sin is maíching ag bil nach chael Gaelic aiche san. A tágal a chéile ann, thuirste an go bhfuil leabhal ann na hain. Ach híad déanamh renovations agus habú ann, seo a bhú. Bí an bú foscailte a den naúring sa bhating agus ceúr an fesca deluin go dehéine. Agus híad a réic chlóbre can clarí an bec uile léinsin agus gensian an Colaisde Ghàidhlig. Leorachan na dhéon echrí an scír a seo. Trí nó ceil leorachan ann sa Gàidhlig. So, seo a bhú. A sin cúl a bhú. Go trich a bhí an Turas sin fosculture agus féimi sin a dal man gúirst an Gàidhlig gan doras eile. Sin taimhí chlóid. Yes, na stairichan. Fáilte. Hanneal sin fasce ar balas an bhí. I'm a clerk, man gúirst a seo. Hanneal im a grúteil ann. Carnará. Sin an sanas mór. Colaisde Ghàidhlig. Like seo an bú. Seo béal a bhú. Nuair rannig mé seo fan tíide uamhasach fuair. Bha mé mar reáig. Gach turas a bha mé. Deluin to high, but like 3 skirtakin agus gensi and more agus rhythm sin. Agus fa sneach gawn deluin, hanneal mé sneach gaikin ba cawn si a blina can ha mes mind you. Feadh chlóid a ríist, talmh a connic. An swinga cyn hawn a seo, chachlach sin na swinga gyda'r. Chair o isol agus chair o ráist becanionach a sin. Channeam dodges an biafodach san tehan beca. Well, channeam tehan begach, you know.
Hanneal duine sa mí a fegus na báhan an sin. Díirich mar ruteach an dána neach glánaí. Sin cruamh mór a hir an cruamh sin. Ha ar crach sin an Nova. Agus, ha sin a reis ag Taibh College. Fáilte oribh an doras a rá. Fáilte oribh cùrsa bogaidh sin meise. Sin an rut a ha mé dèanamh seo. Smáil na bhí seo a bhí brian Gaelic feadh na húine. Ha mé gealtanas a haineag a gra nach Romy a bhí a bhríon an canan ach an Gaelic. Like díirich Gaelic feadh na húine. Agus ha mé fudach cáilrí 8 na 10 duine eile go bhfuil Gaelic. Sin ri brian sa Gaelic feadh na húine. Agus smáil am sin or, chaneal mí ar bhí brian an sa Gaelic duine nach heil mí ast go maiolach héir. Agus a ruach sin gan down san a mabu. Agus bha duine siad ag bhfuil Gaelic. Agus bha sin a brian colorú. Agus, like, an siomar le ceol gothart. Agus le duine nach Romy geol idir sé strangers a bhúnta. Agus bha mé a brian colorú, so bha sin óhas a chéin má. So sin sin Colaisde Ghàidhlig, sin an rut a ha mé a dèanamh seo, an sa Canada. Sin ha mé dochas gon cóist an Turas